And they see, for instance, chairperson of the cities, the chairman, the RDC, the DSO, the cow, they should find a good office. Abebembezi hamwe n'aba bari kujunanizibwa byo kwerinda mu district ya Mitoma bagiziraho urukiko ukwecumetereza hanshonga z'ibyo kwerinda umucyangeki ekiziraho mbwire bwo buhenda biragiro buruko yongera mu district egi kandi RDC wa district egi Pade Kayondo na hashabire ngo hagarweho bukiko ubu byo kwerinda aha magombora bagaruke mu byaro bari vamping security committees is a village neza parish kugira ngo tunge information ku rugo mu cyaro ikabona kwija kwa district icyo twakikora twiza kumaraho ubushuma twiza kumaraho violence twiza kumaraho nezo domestic violence zone niza kuruga abo kwantu batwine information kandi turi on spot enyuma ho habire hari hakatambi karukwereka ekitebe cya police mu rakasheshero kigwire hagati y'ekiro bitatine muntu wenoroho ekintu hekitabwira bebembezi bakajumirira ecyabarinzi bobusinge okwebuzabuza ahamirimo yabo ngire station yabo bagisigitine omuntu we konka kandi nishaba abantu bitu abakuzo omu station zetu police station ni security installation niwe waba noenda kuza yonkoli yo kwagireyo oyegendesirize abo kuba wa police nabasa kutere isasi na kweto mushumu shangire abantu batakwetegereza mishango aruwe mishango erikwetaga police etakwetaga cyamaniro C1 ko mishango yo kuhamba torobozo bwana buto emishango yo kwita mbeno ejo nemirimo ya polisi cyamanero C1 ninga 2 3 5 ejo nemishango ya district security officer Kandwe Alex Karitundu okanga uli chairman wa district ya Mitoma na yongera ashobora ngo bwahati nibija kugumana bagariraho inciko ahamagombora gona ubu bagenderire okugariza obusinjo mbatura tugira meetings every month kandi hati obutwarga tuza kuzo mu magombora garika kugira aho inciko ze gombora shangire hariho imahanda already iba kwibiramo abantu imahanda bantu kora road broker bakatandika kunyaga abantu ebintu mbene cyo twakigambaho kandi twakiteraho mbazi bo habebemezi batari bamwe na bamwe mu district egen bagira ngo ubu nubwo bwire okora hamwe okurwanitsa obuhenda biragiro abebembezi hariho kumwe okushanga ngo twahujira akunda karuru batobora ku addressinga concern z'abantu especially ayicangire ngo abana bingi barekire barwo mu mashomero kandi twegesa byanga bitu abundi kuboreka ngo umugasho go kushoma gukore ngo twarwanisa ubundi abamenyeto ariko rwo mu mashomero bikahendera egire umbutokoza bwonko nabwo eco twenda kushaba buri yomwe kumanya ngo security netandikana niwe ka sub county security committees okugenda tukazo mu magombora gitu tukatandika inciko z'ebyo kwerinda tukaguma tucika buri kwezi okumakinga sure ngo abantu batunga obuhereza kandi n'ebyo kwerinda byaba birungi emishango no kutora reporting kandi no kutwasagaruka ima tukegesa LCs okwa forming committees LC1 eno barga LC1 bakaza LC3 kandi LC3 committee security committee kushitama buri kwezi akwa tumara ubwire bwinje takushitama ameze nkana tushitama kotare konkatu bategesa ngo every month tushitama kandi tu reportinga wa RDC kandi we Charity turi nawe hori meya wa Rutoke Town Council hashabira abantu kwatara hamwe okumaraho buhenda biragiro hamwe no kwerinda kujanjara kwendwara ya Ebola yo mu mbera za Ebola ko president abena gamba na addressing abantu bwenu security meeting eji yasharamu kugira ngo enkungana ezikira munonga enkungana zo kurwo mu makanisa gitu tukaza kushabira myanya etari yitu tugumo mu makanisa gitu nitushaba konke enkungana zemereremo bikobwiro baragarika kutugambira ngo enkungana zagira ki zayigurwaho konka ntungire abantu binja bakushaba permission okutahuza crusade nitubasaba abantu barhanga mubanze murinde okake turuje omuryeji
epidemic ya Ebola. Gashakwa Samuel akanyije ko muri Mitoma ahabwate